Oh, wabra bomu eti sen. Ede na ekoso ewofi, ede oba ade ase se, odi eda se adomme na mabetena se ewo Attention TV so na menum eba bedi yehunam enkomo. Enema ekoso ewo oman Ghana ena menu ya beka ho asem. Me de bro na so hu se Ghana na wonam ho ekwane ekoso no so wa yedebe wati. Ade epa na odi abobra. Emwa nso na wa yedebe. Odi atu baby a itu enkotwere na odi akotwere se wati asenti. Attention TV de mwam PSC mwam doba na natili magimegwa ide na ne ekoso ewo Ghana mu na mede eba besomo ewo afidi kase we so meda obibia ase editor producer medomu nyina asese de bia omugina machinist chi na amoye de be omu chinchim no menye ne se ede nyame onhira onyo kase eyeje nyame onhira na onyo kase onyimu nyina mfra domu enko adomu no onye makoma so ade emama ya University si de be Christmas ya ye kwe ejanka ebedi ede yesere mo ye watawe a wahye ompabo a wahye umpe bi ma osrewa fabric University na University enfama nkwala no fefe duane bibi obode o ede e bayiro bibi abenya bia fabric University unse etwagusi ye de University enamba no ebeto ase na wafre no na tese one na ye ne fefe mobile money po na pesa we na 5 cedi 2 cedi 3 cedi bibi apesa we de money bia obede be obeje entare no so ho ewa ofre na obeba abeje na fefe ene edena eda apronso na natili minimum eba be de be twitwa na abasa na edi yi ato bebi eda na ehu se ne yakoye nim se hati ase ene eye Maame Ngege aye dana AGRADAA se oye stupid fool stupid eni ni fool ese se bi krayen aka se obi ka se fool anje se we jimi na ede na wo Maame Ngege do timi sorry obi ayira wedded wife wa ware no ahye ne kawa esan ewo mma wo de sorry ya o ba beje no ese wa ye de nti na Maame Ngege ba beje eye ye Maame ahofedua AGRADAA ene munyenye de benkoti enyem nam kan yo Maame Ngege na ye de be eye no midem nim de si ye de be oye no ansa na bibia besi no na ye we de be wo asechire ewo ho ntia obeye no nti momi enko na yenkotie de nti a ema ne baasa ema Maame no etimi eye ye Maame se AGRADAA eka se nipa na no de ni betina ho no ninti ena nyame de ne ko twoko ma ye koyi ne se so langa bo na no so a buru no a wo twoko ho a onteda me pesa AGRADAA ti ase say no a 3 billion bet na TV show na oya frakatam ema enkofo ewi etie no agege enyafo sika sagale mu afedie na adane eye Yesu gale sika gale mu kofi ni ama eti se eno na na ka me di video ni baba no ya na me copy bibia copy fli ne so transfer kati enra ya life me pesa me kati AGRADAA se nyame ena de ne ko twoko so won ko twa kra o krono a wo boye ena ya yes eti so ko du twoko na wo huru se wo so Kenya nkopon wasem ho twoko eni pe da ho no musa yeah en sawam ena o mo doso yeah ti on ko eti se sa bi de wasi kwa so na wasu obetua kra nyame ne timi mane ko prison ko twa kra hidie o make sure say nyame prepare judgment bi be manu a want ni be court mama kwa twa kra ho na let ni be court pegu enya sa swaye na adu sa otimi yi akra won afia ayi sausia onu asa den ka wasa ko da so le ko de ne wa akoma ayi wadu nsawam oh yes subscribe to Ghana Kato musa mi pese mi bedi weekend sawam twa kra menyame anka afe AGRADAA ka wo de ke ma judgment nwie ye no
kodi na watch won sakwam fachi akra Hey, Maame. so Maame. eti ap me dia dia na me pesa me ka eka cha AGRADAA say kana watch bi okodi weekends e won sawamu a ka ofu se keni padodo na busome no kodi beba koko say when we talk don't talk pay ofli ayi media for any interview no na kokobo ne kokobo yi ese ne nantem ani aya se ne nan no o kabo mu plek ti se electric pole ene be yi electric pole and frama Brim. enti there be satama no oye say when I talk don't talk no o timba ko ne se ne kokobo ni yi hurudu ne sport mu santai eti na tire se wo ko ane na ba na o se taxi be fa no eti sa wo hwe ya free wona na ya di kokobu nsuo ko si ni so na nsuo na ya di si ni so no na entimi mpia kokobu no da bi epia bete ya no o se da bi Ghana has what na di 2 weeks kan wa kokobu ne be pro entimi nkan ko na so ya fast edit na ka mu ba na kokobu we nyina ada obedu asole dem onu kwani kotojo awobu onu kwani kotojo o hiamwa wabre He's the Lord of the Lord, the resurrection and life. Father cano shawamamie, he's merciful of the friend. He will love you, will love you, he will always love you. Maame, yes, you invite Palafo. Oh, na be no den. Yeah, invite any poor man I 40 as 33. Na ya mfa bonkum ni franco party. Dabi. Ah, na me ni kapra me de party. Na nyame aboa me na se me ye cocktail busia party kakra na tina ne hele ne ma. Ene ma me Telford ni patre. Me enemy me pusia kakrana ye twa cake mu kakrana me ko I share me say on my power by Edba Attention TV so ene ogoto boss madam si ne ye de be wo he e wo abrochwe nti mpam chew mwa mokotie ye no mwa masoma ohun se e twegu na mote ye na modi mani susu ye de be ehwe bi nti anya bia o me paacho me sre me bisa Ghana for say Maame Ngege be ye Maame AGRADAA esi wakofa Lêsbiăn de na ba na sorry dem no anya bia minim se no ye Maame AGRADAA oye sofo ese no oye sofo nti ode Lêsbiăn ba na sorry no de na impression be na equity ye ewo nkofo adwuma na se equity wo Maame Ngege adwen nipa no ye Lêsbiăn ya de boyeni e no de na ba na sorry what I know is that the boyeni de ode ne ba na otwe no oye sofo na otwe ne ben wa opese oye de be osesa nti eye boni ana Ghana for me bisa mu e na enyam so na me ye Maame AGRADAA ye Maame Ngege e na eye na AGRADAA nti eye so de ne ba ye ana se enye so de Lêsbiän ye de be e ba eye na sorry e de Bible kwa ma ye ti ase se eye Samaria ba no ye de be I think say no ye dwaman boni e na oye de ma nyame odi ehwamade ebe de be ebe popa Nyankopon e de be e na ho e ma no e na after ko sa ma nyame kwen se ma even oni nesuafo edidi no omo ka kire ne senka we de yesika de be emua but se Maame Ngege obe kasa e kire na AGRADAA de na wo ye de opa akire Nyankopon me yeti ase o Bible mu se de on boy dwaman da no onye de be on tubu enye de be e mo obai obi eja ne boy ye de be eto hwan etimi efa ebo no ye de be eto ye because ye nyina ya de boy for nti how anase adenti na o jeji obi embu obi aten na me so mebu waten Bible na ye de be kanyam na me ye de be me kan ti Ghana for asem sebe na Maame AGRADAA de oye eye anase enye Maame Ngege susu no stupid any jimie se ye Maame AGRADAA sebi enyam na me kon oye fu no odi se oka anase ondi se oye de be obeka sasem na ne mato amamo ewo Attention TV so medama se na se ne yesan ebe hye nyame onhira obi
bia makram